to read the book of Ephesians. Ephesians chapter 2. Ephesians 2. Verse 10. Chapter 2 verse 10 Ephesians. Dusome mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuga ngo kuko turabo yaremye ituremera imirimo myiza yo muri Kristo Yesu. Iyi Imana yateguye kera kugira ngo tuyigenderemo. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Iri ni ijambo ry'urufunguzo rw'iki giterane. This is an opening word for this conference. Bibiliya iravuze ngo kuko turabo yaremye ituremera imirimo myiza yose muri Kristo Yesu. Imana yateguye kuva kera kugira ngo tuyigenderemo. Imana yateguye piste tuzagenderamo ariyo mirimo y'Imana. Pawulo bari kuvugishwa yavuze aya magambo aravuga ngo twe mu Kirundi aravuga ngo twebwe turi biremwa by'Imana. Turi biremwa Imana yaturemeye imirimo myiza kandi ngo tuzayigenderemo tuyibemo. Imana yayiteguye kuva kera tutarabaho. Iduhereza iyo porogaramu kugira ngo tuzagendere mu mirimo y'Imana. Rero si igihamana kuba baje gukorera Imana. Iyi konferanse ya Vision Africa ya Kanani igizwe n'ibisate bigera kuri 4. Igisate cya mbere ni ukuvuga ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Igice cya kabiri ni ugufasha imfubyi. Igice cya gatatu ni ugufasha abapfakazi. Igice cya kane ni ugufasha abantu batakaje ibyabo bari mu mpunzi. Igice cya nyuma ni ukubwiriza abantu bari mu magereza. Muzi kuko muri Afrika abantu bazira karengane. And the last part is to preach to prisoners. Kubu hano barimo batora president abantu bakagira manifestation. Like the way here they vote and people have manifestations. Tuzatubwiriza ubutumwa mu mpimba muri gereza kuru y'u Burundi. We preach the good news in prisons in Burundi. Kugira ngo turemeshe abantu bagarura ibyizigiro ku Mwami Yesu. People can have hope in Christ. Kandi twabigizemo ikiganza cyiza. And we've had a good hand in that. Igice cya nyuma ni igice cy'ishuri rya Bibiliya IVB. Igice cyo kwigisha ijambo ry'Imana muri Bibiliya. It's preaching the word of God in the Bible. Twabahamagaye kugira ngo mushobore gushigikira iri yerekwa. We've called you so you can support the vision. Mu kwezi kwa gatandatu tuzakora igiterane muri Afrika. In June we'll have a conference in Africa. Ukwezi kwa munani tuzakora igiterane hano muri Ritorero. In August we'll have another conference here in this church. Unakuza. That's next year. Rero turabakiriye mwese ngo mwegere n'Imana yo mu ijuru bamugisha. Iryo ni ryo yerekwa Imana yadushize ku mutima. Gusubiza ubutumwa iyo twavuye hari abandi bagowe. Nimba urya ugasigaza ukarya na fudi, hari abatagira fudi muri Afrika. Hari abatagira akazi muri Afrika. Bategereje gushobora kubabera umuyoboro. Yakobo yaranditse aravuga ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Rero kwizera kwacu kuragenda kugaragazwa n'imirimo. Iyo niyo ntego y'igiterane ya konferansi ya Vision Africa. Imana ibahezagire. Twiteze byinshi biri muri mwebwe. Bagaje mwazanye turitegura kuko Imana itegerezwa kubakoresha. Reka turamye mu mwanya wo gutambira Imana mu mwanya muto. Ndakira Pastor Mike nahaguruke pastor wacu hano. Pastor Mike, please stand up. Pastor Mike nahaguruke. Pastor Mike, please stand up. Turishimye cyane. We're very happy. Turaryohewe rwose. We're happy. Kandi turaguhezagira n'itorero ryawe. And we bless you and your church. Turakira abantu bose bayoboke ba muri ritorero. We welcome all the members of this church. Ndabona timu ya Mary hariya bashobore kuva hasi n'abatubakire. I see Mary's team there. Please stand up. Iriya timu iri kumwe na Mary babe hasi tubakire. Turavuga ngo mwegere n'Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Abari muri tekinike y'ibijuma. The guys working back there. Turabishimiye ko Imana ibahe umugisha. We're happy and God bless you. Ndakira amatorero ya hano muri Iowa. I welcome the churches here in Iowa. Ndakira itorero rya Zion. I welcome Zion Church. Abaje bavuye muri Zion ni muzamura ibiganza. Pastor Boaz King ndamubona. Ndakira pastor wavuye muri Methodist. I welcome pastor from Methodist.
mwegere n'Imana yo mu ijuru We're very happy bamugisha. for you and God bless you. Turakira nanone abavuye muri ishengero rya Covenant. We welcome people from Covenant Church. Covenant Church. Nimba yahageze. Ndakira ministeri ya Gisubizo. I welcome Gisubizo Ministry. Nibave hasi nabo barahari. Imana ibamugisha. God bless you. Nanone turakira Pastor Donatien. We also welcome Pastor Donatien. Turavuze ngo mwegere n'Imana yo mu ijuru bamugisha. Welcome and God bless you. Ndakira itorero rya New Hope. I welcome New Hope. Twabanye n'abashumba babejo. We were with their pastors yesterday. Nabo turababona rwose na Madam Pastor. We also see them. Turavuze ngo mwegere n'Imana yo mu ijuru bamugisha. Welcome and God bless you. Ndakira itorero rya ryadufashe gutegura kino giterane. I welcome the church that helped us with this conference. Hariho abapasiteri, hariho abarimu, hariho ishengero ryose. There is a whole church here. Nabo turabakira rwose. We are welcoming them Reform Church. Holy Spirit International. Reform Holy Muzamuri biganza bavuye muri Reforme mwese. Raise your hands. Turavuze ngo mwegere n'Imana yo mu ijuru ibamugisha bayobowe n'umupastori n'abarimu. Turabishimiye ngo n'Imana yo mu ijuru ibamugisha. Ndakira umuririmbyi waje ku giti kivuye muri Reforme. Namwe turabishimiye n'Imana yo mu ijuru ibamugisha. Pastor Donatien n'umuryango wiwe. Torero mwavuye muri Imana yo mu ijuru ibamugisha. Abo turibona abo ngabo twaje gutangiza igiterane gihora gikorera mu bihugu bitandatu. We came to start a conference that happens in 6 countries. Muri Afrika twagiraga conference y'ibihugu bitandatu. We have a Congo, Rwanda, Burundi, Tanzania, Uganda, no Burundi. All those countries that you just mentioned. They have a turi iminsi 7 turi mu giterane. They have a 7 abaririmbyi batandukanye n'abavuga butumwa batandukanye. Different singers and iyi niyo conference twuguruye hano muri Amerika. This is the conference we've opened. Ibaye ibihugu 7 hamwe na Amerika. Twizere hamwe na Mike hamwe n'Imana kuko Imana izadushoboza. Iri torero ryatwakiriye rifite misiyo yo kuvuga ubutumwa bwiza. Ndetse n'abandi bose bakeneye kuzafatanya nawe. Turabakiriye n'Imana yo mu ijuru bamugisha. Kubw'umwihariko ndakira madamu wanje. I personally welcome my wife. Nabe hasi n'umudamu w'umutima. She is a wife with a good heart. Aba bashitsi bose nibo babakiriye. She's the one that welcomed all the mu nzu yiwe, in her home, mu masahani yiwe, with her plates. yabagaburiye. She fed them. Rero Imana yaraduhujije kugira ngo dufatikanye iyo vision. N'abana bacu bose Imana ibamugisha. Ndakira David twaramutumiye kuva Mashtown. I welcome David from Marshalltown. Kaze n'Imana yo mu ijuru bumugisha. Ndakira umubanyi wa Deni hariya babana mu rugo. I welcome the person who lives with Deni there. Turavuze ngo mwegere n'Imana yo mu ijuru bumugisha. Say you're welcome to and God bless you. Mwese muzamura ibiganza twakire korali ivuye muri Indiana. And welcome the choir from India. Twongere tubakomere amashyi menshi. Reka ndohereze ka kantu twari tuvuze bakaducishirizemo bakabatanga twakira ubwiza bw'Imana. Ndabona abandi bapasiteri bavuye Mashtown gutaha nariyo nateraniye ishengero rya Grace. Tunasema karibu na Mungu awabariki pamoja nasi. Mubaheze ibibanza by'imbere abapasiteri. Pastor Bienvenue na timu bagendanye kuva Mashtown. Delegation ivuye Mashtown. Mwese mwegere n'Imana yo mu ijuru bamugisha. Musanze tumaze gusoma ijambo ry'Imana. Tembe kivugo cyacu kiravuga ngo turabe Imana yaremye. Ituremeye imirimo myiza yose muri Kristo Yesu. Iyi Imana yateguye kuva kera kugira ngo tuyigenderemo. Uwiteka abahezagire. Nanjye ndabahezagire. Ndabakunda mu izina rya Yesu. Ndakira na mama Boaz Kingi. Mama pasiteri wa kera watumye uboneye izuba. Mwegere n'Imana yo mu ijuru bamugisha. Tureka batambira Imana mu minota mikeya. Let's dance for a few minutes. Asante sana.